Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian kejing kentat war jong Menteri Rangba kejala Konrad K sama lingba kilat pathai kubor. Hak ba uloong baka sorkar jela kamdan benta satya ban aibor. Ni a ya kanu objection certificate nak benta ban penlong ya kinu kirali ni kejing ya pat ba hak jela. Bad uloong ba ya kejing aibor kasyong hakikti jong ka bor district ban shim ya karai ban ai ni ban kentat. Halor kani kejing thakti jong Menteri Rangba kejala ban khanyat ya kani kejing aibor syaka office ke DC. Nakaliang ke Hanyo Trap Integrated Territorial Organization sengkemi kalau ong baka ni kejingkran jung Menteri Rangba kalau peninggo ngan bat penkendet ya kipat ba kajela bat ya kasenghi barok kawe. Nakaliang General Secretary ke hitu uba Wan Bun Endekar ula ong bah garukom sensyar pat ba kalau kedau syai ba Menteri Rangba ude ukli do ban penyat ya ke bor sensyar kejing thau ki polisi ban penyat ya ke kenhun menteri bat la kedau ru ba Menteri Rangba ula penyat ya ke bor sensyar ling ba ki menteri bagi IAS officer Henry Katkum balapau hakilat pathai kubor kejing ong jung Menteri Rangba baka bor district kade kabor ban shim ya karai ban ai ya kinu ki NOC kalong ke AKA ke babak lajur nakaliang Menteri Rangba ulapan ken mauru bah kisnam ki baladap kata hausnam arajar pra wat kaseng NPP ru kala sya pendu ya ke NOC hakaban penlong ya kejing ya pat ba West Garo Hills nakaliang kaseng kala ong ba Menteri Rangba ula klat pat bah kapor election kabor ban penyat ya ke election ke syong hakikti jong ke Election Commission of India ke state election bat returning officer Henry Hadin baladap ban thau pat ya ke sorkar Menteri Rangba ude ukli do jong ke jela haringkat ki menteri jong u hak ban shim ya karai ban penmi ya kinu kirai bela shim na ke sorkar jela kumta na kaliang ke seng kamla asatya ban pedang ya ke jingkran jong Menteri Rangba bat ong bakani ke jingkran jong u le se ka don ye shalendat namar kani ke mi tang Hadin ban kaliang ke kenhun ki riunget Hindu kitemu ban penlong ya kejing ya pat ba ban persya bam dok masi ya kabala temu ban penlong haka artarik urisau arja alpusau ni naga Hanyo Trap Integrated Territorial Organization sengkemi Hadin mengilai lengba kilat pathai kubor ya ki statement balai ngau Menteri Rangba kejala Konrad K sama keba ithamula bat kaba pelmo ini itu kata-kata bat kani ka AKA kaba upersyam bandarap jot lani upersyam ban panthami ban thekti yalani halor ka benta kaba ongba ka sorkar jela kamden benta AA hakban a ya kinu ki NOC syari kenhun lani syakinu ki seng halam habayai ban penlong yang di program berper kumgirali ban kiwe kini ki kentin kiba Menteri Rangba ulapan pau len pakilat pathai kubor kami hadir ba kidon ki kenhun reunion Hindu kiba temu ban penlong rali hak atari urisau arjat pesau atau nampak selong but kabas penlengo ini kum ka jangin deu bat kejalahi borok kowe kalong ba kat Menteri Rangba kejalang singotu ya kabor bala bentuk bala bensia tu oleh kucingnya hapok kari tisen syar dari India lani ha ka federal states ha ka federal system of governments Menteri Rangba ude krido jong ka state di borok kowe ubapik yang ka administration yang ka policy making bagi council of minister but kini kejing keren kelung na jong Menteri Rangba kapau syai ba umpat kodbor ban ya keski balaban syatu but kadon ini standard ni negara keseni penerang bagi ya kini kejing keren kena kelung dulu but kapau syai ba usha brainwash hanu daki beriu ki balamba te ni kum kaseng ni nom laban punya yang gini jin kubur chong ba ya ke permission la IT but la IBOR ya district administration ban issue ya di permission ya kino cek permission Andre ni tip shine but ni say sakhi
Dalagi jom ki kman habang iman ki permission na district administration kalau thot de shine ha to permission ba the permission is granted by the government on the dark authority jom deputy commissioner lani di district administration but kini ka kini cingkren u menteri ba kalong ka bapak lah nu kata but nitip ba ki district administration ki deitam ki administrative unit jom ka sarkar jela kahap pokok jingpek jong sarkar telah hoy hai permission nimla ban len ba kidon permission ki ba ki bomla ban pediang dari dak sarkar kidon ki permission ki ba syakan tan ba kidon ki ba pediang hanre kejingong jong menteri ba yang ki permission lasim ya karai dari district unit lani dari tiki office rekam jadi deputy commissioner ban isu yang ke permission kalau ke bapak kelah do kata ban intip sai bal kita kiriu sitniam hindu ki bawan na ki pati jela ban penong ya kadani ko jela jami kim ya tam ko district ki hawan dan pakari ko district is council district matter but ka involve life settling district terthop life settling district but is to ba yang permission they ban grant by the government lemba to deputy secretary to the government of Meghalaya om de tang na i bor jong district level je ni ngilan sen ni perlem jodi ki ketin ki ba persiang ban penthame yang i kum ka jagale yang state himara bawe ye ki jingkren jong menteri damba but ni baru ketat jingkli ya menteri yang bang lada yaki permission kiba lapan dan hidup ikut hun lain bor pada penkubor dan tam ke district administration kamut bang kita ki deputy secretary jong sarkar telah ki under secretary jong sarkar telah kamut kim Don Bor kamu kadang sign bor ya di district administration banyak kita di under secretary level kita di deputy secretary level jom sarkar lah ti ni kan mau habis nem sedin ba hakpon bagi BJP ke parti BJP ke pelong rally hakpo sor sulong kayo permission lengba ke state government lengba ke under secretary to government of Meghalaya om lengba the district administration jadi bertemau ni ba ya kidu permission David da gejitip but karai jong sarkar jelah ibarat bawe nomor ba yaga yagi district la pihak ko jingpet jong ke sarkar ni ibarat bawe